Mimi kwa majina naitwa Etongano Rafiki, niko president wa Groupe d'Interet Economique Dieu Merci. Tunafanya kazi ya kutengeneza sabuni, tulisapotiwa na GIZ, projet Calipro ilikuwa initie na GOPA depuis 2022. Katika siku za mafunzo tulifunzwa mengi, kwa tukua walitufundisha kwanza juu ya marketing digital, na ile marketing digital ilitusaidia namna gani tunaweza kuwa nafanya promotion ya maproduits na tunaproduire hata kwa mitandao ya kijamii. Juu sisi wote tushakuwa na matelefoni Android, bakatonesha namna gani tunaweza kuwa tuko hapa Uvira, mebatu hata wa Tanzania, ba Burundi, ba Kenya baisha yua kama tunatumikaka hapa, na mwanaweza kuwa na bezo ya ile biashara yetu, anaweza kuwa na komande a partir ya telefoni. Tofauti na gisi nilikuwa zamani, nilikuwa nikitumika lakini sikukuwa na yua kama naweza fanya marketing ama kufanya publicite ya biashara yangu kumitandao. Nilikuwa natumika tu, tunakwenda naambia tu bajirani ba mkartie, tuko na sabuni hapa, tuko na sabuni hapa. Kufatana na hii, manake inanionyesha ya kwamba na mie naweza julikana. Ndio benefisi ya kwanza. Manake nikianza ku metra na application ile tulifundishwa, na mimi batanijua hata nchi jirani, na wengine benabakuwa na nijua, wanaweza kuwa na nikontakte samu wajua kufanya kazi ya kuwatengeneza sabuni. Magumu yenye tunapitia ni trakaseri kiserikali. Juu kuko ba unyanyasaji ya batumishi ya leta, anaweza kuya tu anaanza kuuliza vya mingi, kisha mwisho yake nipatie kwanza makuta njoo niende nikuache utumike kwanza kazi yako. Sasa banakuwa nakuwa anaweza enda yeye anatuma mwingine. Sasa hatutayua nani mtapokea nani mtutaacha. Na mwenesamu abashafukuza kwa kazi, si hatutamjua. Anaketwa makaratasi hatutaelewa. Kufuatana na gisi leo balitufundisha, bali tuonesha kama kuko vitu fulani tunapasha kuwa na exige kubale batumisha serikali bene banafika. Kulingana na marekomandasyon, mimi naweza rekomande serikali kama vile mshauri na baba wa nchi. Hakuna shauri ya watu. Juu wakati mimi naweza kuya naanza kazi, sijui banaanza kae. Basi kuye tu juu mimi nilianza kazi bila kujua naanza kae, baanze ni menase. Inabidi bani explique niambie hii kazi yaanza hivi, mtu analombaka document fulani. Sasa kisi kuko mwene niliona agent wa leta leo tulikuwa na akaniambia kuko document nataka document d'implantation. Nilikuwa sijui. Maana yake mbele ya kuanza unapasha lombe kitambulisho, kesho yake basikie kunyanyasa. Mebo tu bakikuya habatapenda bayu hata ulianza mwezi gani, huko unafanya nini, inakuwa tu leta document vile navyo vinatuma ulia kufanya kazi kihalali, unaanza fanya somewhere na kufichama. Unakuwa unatumika mnyumba unajifungania hemo, kisha unakia presenter tu produit nje, watu hata kujua ile. Tungeomba serikali yetu itusaidie kukuwa na tufundisha sheria. Tujue kwanza sheria kulingana na makazi zetu, na bakwe naenda napita kwa makampuni fulani zinezingana naundiwa kwenda baonesha hiki na hiki na hiki kinahitajika. Na hivyo yakuwa nayo tunakupatia hata delay ya miezi fulani uitafute ukue en ordre na serikali. Rekomandasyon mimi ndapatia GIZ na AEGT, naweza sema kwanza bazidi kutupatia maformasyon juu na tutosha muujinga. Tunaweza kuwa tulikuwa naishi tunazani tuko na yua, kumbe kama uyayua binibiko ungali mujinga. Kutokana na hivi tunafunzwa leo, tunaenda naelewa vitu fulani, na inatuonyesha kama tunapaswa kuwa na madokima za kiserikali. Kumbe kama panaweza patikana nyingine opportunity kama na hii, bana jikaza ba former watu tufike mu niveau ya kujua tuko nafanya nini, na tutasaidia nchi yetu nayo nini mu vile tuko nafanya.